veurem algunes qüestions històriques, però sobretot de moviment veïnal. Entrarem a una coral, avui veïnes del barri us explicarem per què estan aquí, per què és tan important aquest joc. Us explico una anècdota perquè veieu, quan es feien les professors de Setmana Santa, que després es van tallar, aquí a Sant Agustí hi ha el típic Cristo, aquell que hi ha a les entrades, que és gran. Llavors, un any el van voler fer passar per aquí, no cabia. Llavors el Cristo el van tenir que passar de costat, perquè clar, obert així no entrava. I llavors, no sé si era el capellà, el sacristà, un que anava a la professor, anava dient: agentes de robador, por culpa de vuestros pecados, el Cristo tiene que pasar de lado, porque no puede pasar de frente, porque sois unos pecadores, i anava fent tota la retòrica. Pepe Otal era un señor que era marinero y luego se hizo titiritero, y en este espacio él tenía su casa y su taller y lo abría para que la gente viniera a aprender, y él le enseñaba, ¿no? Era un poco un taller abierto en cierta forma, y él les enseñaba a hacer marionetas y luego a la calle a trabajar. Este señor se murió hace unos 7 años así. La gente que había aquí alrededor de él, sus amigos y otros marionetistas, decidieron conservar este espacio un poco con el espíritu que él también profesaba, y hicieron una asociación. Explica bastant d'aquesta plaça, la plaça Folch i Torres. I en aquesta solar està ubicada la presó d'Amàlia, o presó vella, un edifici sinistre on s'amuntegaven en condicions inhumanes tota mena de presoners. Al davant hi havia el pati de Corders, on fins ben entre el segle XX s'executava públicament el garrot vil. Eran unos antiguos lavaderos. Aquí habían dos grandes y una pequeña, y la gente venía a lavar a mano. Surt la banda i per la festa de la segona Pasqua desfila l'esquadra, i l'esquadra porta, en lloc de portar com l'esquadra militar que porten fusells, doncs porten les eines. La Capella és un centre d'art emergent que treballa en favor dels 2 cantons, de la gent que visita les exposicions i que les vol entendre, i de la gent que les fa.